Girls, attention ha. Naara ko'y pahimangno ninyo. Ingon ani kadako ang dapat hilakan. Ingon ani kadako og yun ani kataas ang dapat hilakan. Dili kay katong mura kadagko og tundan. Ha, nasabtan, ingon ani kadako ang dapat Grabe na pagkinakapanabas-tabas kaya dili content ang ay. mura kadako og tundan. Dapat ingon ani kagahi. Dapat ingon ani kagahi bisag sa og ligwat dili mabali. Dili kay pareha anang budbud no nga imuha ganing panitan muluray dayon siya og murag na luya. So reminders lang ha, reminders lang. Nauntag mais. Wow. Ano mabili? Bakit mong dagkoy?